Di napalabas, nagdadanon na Victor kada Criselda iti ospital, amapan mangkita ken Tiona. Gapu iti dayta, imbagan ni Criselda, nga umun-una pa laeng dagiti agama asumrek iti silid nga ayan ni Tiona. Tapno may kanda iti waya nga agsasarita asa nga pamilya. Iti isaserrek da Jorin ken Victor iti silid, naklaat ni Victor, tani Dominic ti imuna anakita na. Itagagayem, denggan nyo tituloy ti nobela anapaulwan. Si iti barukong. Dito asilid ti kunada nga yan ni Mamim. Kat sapay kuma, tasaan nga ad-ad nga agpungtot na makita na taiho. Sumra kayo, Victor. Jorin. Ha, Dominic? Sumra kayo, Victor. Jorin. Ti amo mi, kat ni manang ising timang banbantay ka ni Mami. Ngam, da kayo mo't gaya, Mangkal Dominic. Kaputaging matang ising itinairesita nga agas ni Mami. Dominic, nabayag ka din as si katimang bambantay iti asawak. Nabay ba si Ten? Nakapuot ka din ni Chona. Kat nagsarita kayo. Juan. Inturok na itay mauma, makisarsarita kanya. Maturog no aging tuturog. Ha? Tanadlaw na ti kadami. Diya ka mo. Kaputad da kambaten ka Jorin. At mabalin mo ti agawid. O sige siya. Napapanahon na kimapanakon. Ito lang kayam. Agyaman kami, ti panang bantay mo kini Mami, Angkal. Awanan niya man na. O sige, makamo kayo. Nanang, anya nga ti sakit ni Ma'am Chona. Tapay kalati pa na kayo ospital na. Noda ka medyo opisina kat awan mo ti madmadlaw ko akas na sakit na. Maamuan tanto anak. Inton sumublat tamat ama pa ni ayan na. Griselda. Elisa. Dominic, ada ka matgayam dito eh. Angkal, sinarungkaram ka di mat ni Ma'am Chona? Sakpay ka tinagbantay king Guana. Nga magawid akon. Nukasta, nadanon da ka da Jorin ka ni Victor iti ayan ni Chona. Uwan. Kaslamat direct na ni Victor. Di pa nagyaman kanya. Salbag kiti. Apay asi ka tinagbantay. E dito damat dagiti katulong da. Napandaging matang iti agas na. Iso asyak pa lang tinagbantay. Kumusta nga rudan ni Chona? Nakaputi tayo. Nagsarsarita kami. Ngumidi ko anin turog na. Ingkam tumat iti ayan na inton madamdama. Oh, sige. Mapangkailat ha. Nawalat ganas ko. Makadadal himod. Dad, naimas ti turog ni Mami. Maturog na ta. Wano aging tuturog lang iho. Kaputaan mo na nga at data. Maturog, Dad. Tamay ti urok na. Umay ka. Inta pa lang itiruar. Ang mga lumalukag. Inta pa lang makisarsarita kada Elisa. When, Dad? Sige. Mapantan iho. Saan kayo arumuha? Tapno laeng mapanyo kasarsar isa dagiti akina. Chona, Mami,
Ti amok man kat nakaturog kayo. Saan ka nakatulog itay? Nang nagkwami na nagsarsaritaan niyo. Kung nagtupay nga gintuturog laing, iho. Anya tinapasamak kada kayo, mami. Apay aking laat na nagulog. Kumusta ti mariklik na? Agsaludsod kayo lata nakasta. Akaslawan na pasamak kada tayo atalo. Ang mga naibagayo pa yan naging uulaw. Uno aging sasakita kita. Di kay pa'y dumawat iti pambakawan. Anya, Da kayo ti makagapu. No apay nga da kita diti ospital. Apay ada kami manan ti pabasulon nyo, mami. Nalaos ti bannog ko amang birbiro kada kayo. Moray nakapudpudot. Adda aklat talita magmagna. Adda aklat talita ngagpampanunod. Dahil tangat at igapuna anagulawak. Kat naawa na nakitipon. lukas na. Da kami ti makagapuno apay ano ospital ka, Chona. Mabali na kasta. Ngam, gaputa kas daawan anya man kada kayo. At tapot na ibagayo itangagin sa sakitak. Ngam, sana bali. No saan kayo agdawat kanya kiti pamakawan. Sorry, mami. Oh, Si Victor, akaragsakam ka di tinapasamak kanina. Amagad no idaw-dawat mo na mataya. Tadi ka mo lakid tao iti pamakawan. no adaman basol ko ken ka. Adamat basol mo kanyak, Chona. Sige, pabasolin naklat. Dad, tapnawanan ti problema. Dumawat kay latan ti pamakawan kini mami. Saanan, apayaman darang ti amam a dumawat kanyak iti pamakawan. Nawan matirik na naakas na kanyak iho. Bayang mo. Chona. Ladingitak. Pakawanan nak. Diyak lang mo. Ha? Bimangon kayo mutan, mami. Gaputa kaya't kung ara ko panidating. Oray na agin ko na lang agdaw-daw at iti pamakawan. Chona. Victor. Ibagak na itikin ka. Oray amok kadinak ay ayatan. Ay ayatan ka unay. Diyak kayata mapukaw ka. Namabaling. Syakit ko man timatay ta amok. Akasta tikalkali ka kumam. Lupay kasta. Agyaman ak na nagsubli ka. Nanang, napana na Uncle Dominic. Imun unapay gayam nga imay si marungkar ngam da jurin ka na Uncle Victor. Wan nga rod. Elisa, Ante Criselda. Dito magkante mo yan yung. Umay kayo, intayo pa ilang agmerienda iti kantin. Ay, saanan, Jorin? Saan kami ang mabisin? Kaya't mi na makita ni Mami. Ama, mabalin mi ka di? Akitaan ni Mamim, Jorin? Ay, walanti. No sana ka na ospital.
Amangan nosan nyo pa'y lama panunot nagpakita kanya. Gaputa kayat ka kumaapapasan, Jonah. Dahita ti paglaing ang Victor. Saan ka kuman nga agsao iti kasta? Ang mga nudakas ti mapasamak. Gapoy ti aramid yung akama. Ni matot ti presyon ti darak. Dahil maglakit din ta saan anakaro ti kasasaad mo. Isasandak ko ba pagpungpungtutan? Ang mga nuda Elisa ken Criselda dagitan. Masino na kita, Victor? Diyak mo. In kakitahan. Ang mga notyasya. Sige. Kumusta kayo, Ma'am Jonah? Elisa. Criselda. Jorin, adda ka matgayam dito, iho. When dad, dito ti imayan itay da Auntie Criselda kan Elisa. Adda dan iti sila di mamim. Magsasarita dan. Apay nga rod a pinanawan nyo idadad. Gaputa pinarwarnak, mamim. Anya? Di na kayat amang ko ti ibaga na kadagiti agina. Inak iti ayan dadad. Saan, iho? Tamangan no agpungtot ni mamim. Diyak kayat akaungot ni mami da Auntie Criselda kan Elisa. Iso nga inak iti ayan dadad. Saan? Saan ka amapan? Pabusuyam idalatan nga agsasarita. Saan mo ka din akayat nagtrabaho, Elisa? Apaya nang langan ka iti trabaho. Kayat ko, Ma'am. Iso na laan ta. Nagbutangak, gapoy kinaibagayo kanya kiti kalman. Gaputam mo, amadi ti aramid mo. Ama, awan ti madi nga aramidan ti anak mo, Jonah. Saan ka sumamsampitaw, Criselda? Ta saan asikat ikasarsarita? Anya ka diti amoy amadi nga inaramid ko, Ma'am. Di pa nagpapaudin idi itya opisina. Tapdag kita kayo lang ken Jorin. Tsak ninamnamang umay nakdanunan ni Jorin iti di opisina, Ma'am. Isa, tsak pakabasulan no'y may nakman dinanon. Oh, Anak, umaykan. Rumwartan ditoy. Tama ka numapag-high blood tapay. Kat kumarkaro ti kasasaad na. Wala nang, intayon. ado pa iti kayat ko ngay baga, Elisa. Ang subli ka kuma. Santang ngayon kaso. Apay kasto'y tirignak ka ni Elisa. Nalaos tirurod ko, dinadabab ko, naglangan iti trabaho na. Ngamit ay kasangsang ko. Apay amasya na, kanko na. Kaslasanak mata na makaungat, kanko na. Apay nga ta.
daaw, nanang. Saan na kayo nung taniwang Chona? Gapo siguro daak. Iso na kapagtepal. Talangan amumutang kanyak. Hindi to tanauyong ni Chona. Elisa, Ante Griselda, umay kayo pa merienda. Ha? Nanang, dadyo rin kina Uncle Victor. Dagi chay tao, agmermerienda da iti kantin. Agmerienda kayo pa, Griselda. Intapay lang, nanang. Nakababain no paayon pati awis da. Sige, anak. Agyaman kami, kapinatdan niya ti awis mo kinidad, Elisa. Sige, agorder kayo. Noon niya ti kayat yun. Tada kami kinidad ti agbayad. Pansit lata kanyakon. Agpada talatan, nanang. Miss, duaman nga order a pansit, please. Yes, sir. Thank you. Kumusta ti panagsarita yung kini Mami? Nakakaskas daw, Jurin. Ha? Apay? Di amok kat ang tanak ni Ma'am Elisa. Saan ang nakaungat ka na, Jurin? Nagsayatan no kasta Elisa. Ti amok kat pinagungtan na kamanan ni Mami. Wan nga ro, Jurin. Nakakaskas daw at talaga. Salbag. Damok ka sana nagsubli ni Victor. Iti pan nakadamag na anay ospital ti asawa na. Dagos mo na nagpakita. Uray ko man sa nakasjay. Adinak na sukalan. Mang pampantay ti asawa na. Salbag. Sa anak ka sumadang. Aging ka iti saan amarak-rak ti pamilyada. Kaya't ko nga ipalay mo't kadakwada ti saam. Iti puris ti barrong. Sa tinong at tati ayan da Victor Canchorin. Apay adi damot to nagsubli dito yayan ko. Di siya na ito mo awag. Hello, iha. Auntie, ada kayo kayang dito ospital? Di tayo lang nga nadamag ko tinapasama kita palayo. Wan, nakilaat anaulaw ak. Kat, napukaw ti puot ko. Oh no. Oh. Kapo siguro itinakaro ang pudo. Idi binirbirok tayo na Jurin kan Uncle Victor. Wan, Auntie, amo ka din na Jurin kan Uncle Victor nga da kayo dito ospitalita? amudan. Tay may daitayan diti ospital. Oh, agpay son. Nagasta, nagpakita damot lang yan, Auntie. Wan, inyawag ka nun ni Ising kini Victor. Iso asimbang patdamat laangan. Oh, nagsayado no kastante. Umayag mat meron dito ospital. Anya? Walang te. Kaya't kayong matamakita. Kasama dun ka ni Jurin. Ha? Kumusta ang timariklik na yun, Mami?
Nasaya atin diri na. Iso arumor tayon. Sige, Mami. Basta palubusan na kayon ti doktor nga agawid. Uwan. Nagatang matamin ni Ising dagiti resita ti doktor nga agas ko. No kasta, kat inak nga rod ibaga kinimanang Ising, nga ornusan nan dagiti gamit yo. Tagawid tayon, Mami. Madamdama. At dapay umay ang mga sarungkar kanya. Ha? Sino, Mami? Ni Shasha. Imawag itay. Kat imbaga na umay kano dito ospital. Anya? Di, ijayton bala iti umayan na, Mami. Yuray tayo langan. Tamangan no daitan iti dalan na ngagturong dito eh. No kasta, inakpay lang iti ayan ni Daddy. Saan? Di ka pumanaw dito ayan ko. Ha? Tapay, Mami. Kaya't ko amadano na kanisya siya. Anya? Iso ayuray mo ni Shasha dito silid nga ayan ko. Sapay la kuma. Ta iti napasamak ni John. Saan to unayin kagpungpungtot? Uncle Victor? Isyas. Isuday ta. Sigurado nga addaranta na kin ni John. Uncle! Nasaya at na nagpakita kayo matlaingan. Di auntie, sa ding tayan na. O may kaiha. Takuyugan ka iti ayan na. Okay. Amoy, Uncle, binirbirok na kayo. Ngam, saan da kayo nabirukan? Gapo siguro iti nakarwa po dot. Idi, nagsawsawar kami kani auntie. Katay jay. Nag-high blood. Iha, agyaman na kiti panangkadkadwam idi kansyona. Awanan yaman na, Uncle. Katsapay na ko, ha. Tasan to na maulit, ti panagsubang yu kanyanti. Apay nga tangawan matlangan ni Shasha. Amang ano nagbabawi mo't lang imay, Mami. Apay ating makdar kamatan, iho. Awawak, Mami. Inak biit lumatang iti danam iti kantin. Saan? Di ka pa rumuar. Urayong ni Ising, ta ison ti baunam amapan kumatang iti danom. Makain inom ako na yan, Mami. Saan na kumataktikaan? Amo kakayat mo lang ti lumiklik ka ni Shasha. Churin? Aday tagaya mo. Ha? Shasha? Oh, nagsaya atin. Sa nagpakita ka matlaan din. Kamusta kan? Shasha. Amok man kat ni Mami tirantam nga imay ditoy. Nung apay asyak mo tiin mo na apinasin mo. Kan kinamusta? Anya arason, Shasha. Anya pay, dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan ti tuloy ti nobela ang napauluan. Si iti barukong.